beribadah sa budaya di Tongkorada Barangay sa Tikyo patakas maju penjuru di hari ini ucap hula-hula pangkabulang di hula-hula namin Raja Takbulun Hula ada tulang di hula-hula namin tulang Raja Syeha patabot ginauli may nanasida tulang robot Raja Syeha mauli ate Hora tulang Raja Panjaitan tong mamatabotin nanasida hula-hula na marhamarang Raja Sibagaria hula-hula Raja Maduru mauli ate ba penguniman nak hula-hula nak Panjai Raja Maduru mauli ate tulang jadi penguniman dihabu hula-hula namin tulang namin o persakabi namin perjulu mauli ate banyak rohan namin itu habu sa lutor hula-hula doon tulang namin Bangido pertikian maju hami tu hamu hula-hula namin doon tulang namin dihami na marhamarang asa pada tahi tu hami perjuru dinalaw bangido pada turios at nakabusalot ang kahorang hula-hula doon tulang las sekunina dihita na marhamarang si Bajut tak ito sa dahina ahaduli Raja Berdaud ang giduli Raja Hula-hula takas dihado Raja Sitobuk na para haso hula-hula na para lima na patikyo hirok na tua-tua pinalik na hulit-hulit dari huli-huli takas na dihami Raja Sitobuk haso hula-hula di mga patikyo di nalaw magulahon ula-unta manang nanangilo pa na turios na Raja Hula-hula sa Raja Tulang kumasahat tayo matuhawon na doon na namandaw sorry na lang iduli na doon na doon pati kaya daw makasahat kami tuha doon na iduli jadi melihat di hamuang iduli namin si Raja Sitobuk di hamuang iduli namin si Raja Sitobuk di ita si Majuntak Sturi sa dahil buari hita magdaw ama napasaton buang iduli Gus Marwata teh jadi semuanya di hamuang iduli namin memang tulu hita marah-marah ni Majuntak Sturi sa dahil magdaw Sitobuk dulu di hamuang iduli namin manuay nga pangapunan ni Ulaw si Raja Sitobuk isondo hami haduli muna Raja Bardaw doang iduli muna Raja Sitobuk memang diulope sisada lumun sisada nasmero haru hita saluna sadado hita sondayo na kuan sudia kaulota doka tikil nang ro akan taulaho ibedo hamu ang iduli Raja Sitobuk pasatamu law no tuhami haduli muna Raja Bardaw ang iduli muna hutaguli ang iduli las marwanami zalohami ma pagidul munai jalatan kas ulah honong nami langsung ini ma di hamu ang iduli nami Raja hutaguli hamu ma ang iduli upay dolohami la mangino paturion kusude korong ni hula-hula lo tulakta taring waktu pertuan ni Paromai Pamoto ni Paromai di bagasan alani yang gedoli kita sama partikia tu yang gedoli nami Raja Hula-hula betul mak jadi boleh ada di hahaduli nami Raja Bardaw nabasahat tu partikia tu yang gedoli muna si Raja Hula-hula ima di nabasahat tu nak kapangilwakta do kapangiliyo tu Raja ni Hula-hula do Raja Tulang agora kita jauh di Tirolo di Solo mulai dari kurang kita jangan kata dong yang orang apa dong nama dong dari hadu yang pengima siapkan dan hari ini dan Allahum mahid langsung ini bagi kita kena orang itu terlalu bisa sesi Raja Hula-hula jadi itu tondo sekumi bah saya mahita bisorata orang semua delegasi jadi soalnya bagi kita nama rumah tubuh si matu tak situ bisa dari ini buru bere terlumu bida buru asal tanah rakmah hita di nama ngelugade kira dan orang asal hutan kalau mempertikan pasatan itu hamu kalau bukannya nggak pasatan bisa ada apa itu teh kira dan orang asal hutan terus pak delegasi
Losong lima di hamuna kubar sanga bihari hula-hula nami redai reda tapi bolon dong ai sor redai reda bolon nanti malati mah bolon nami redai reda syahan dan kope reda syahan isong redai tulang Wah, karate tulang. coba tulang nangap sekebehan nanti tulang ada sotong dia ruang tulang ini dong. Jadi, boleh ada. Kung ini matulong lumot namin rin sa batita, kung ay sonak yan eh. Si batita, kurang talaga eh. Bona tulang rin sa batita. Magdapoti man sila. Hula-hula na para barangay, rin si Bagariang. Mendapoti Kung Pak. magdapoti, rin sa Manurong. Mendapoti ba to? Magdapoti man sila. Hula-hula, anak Majay, rin sa Manurong. Kurang talaga rin sa Bulog. Jadi maulah tiba di hamuna sudah horong di hula-hula nami. Raja nami Raja Bulun. Bertikiak ke pasar tayo betul tu Raja Budi Raja Bulun. Bau liate ba betul di hamu. Raja ni mang guru nami raja sumajit sak. Kanilay ba ulot ta akhir ta song terlebat. Ape asa be. Hahabar hudul nami raja Siahan. Jadi betul bilangnya kabar hudul nami raja Siahan. Bisa mahita nama ngadusi kusukun ni para yang bangun raja selanjutnya jauh jadi sederhana mahita deh jadi dihita be kalau nakin ngajun ngasahat ke duson raja Siahan karena bang ibu se tulang rogo pada sinebus esok kita mengadu dulu kita sudi terus gabi mah raja bona tulang raja Batjedan hula-hule adison terus gabi mah hula-hula nabar-nabarang ge raja Sibagaria terus gabi raja Manurung hula-hula nabaranggi Horas Jalagabe nang songoni hula-hula anak Majay Raja Manurung. Ay kita. Jadi itu betul akas dosong na kita hatay nakit. Habi besa betul na tong doa do tulu naman ahabaranggi. Apalah suhut na kami maison Raja Matanyari Catakan Auma Raja Niapul Supay dua dohon Raja Siboro siap bulan nami. Ngasatahi satu luk habi kami matutu na mengalusi seputu Raja amang guru nami Raja Sinagita pasang tayo mga